zun thum hemi diabetes kan ti hianin chitni a oma heng hi zon hai kadong ve fowa toite in an soi feila diabetes hemi zun thum kan ti hi type 1 le type 2 wa oma chuan diabetes zun thum kan ti chu hemi thisena thum omzat blood sugar level sang hi nia ama chaso type 1 diabetes hi an soi photila type 1 diabetes a chuanin hemi kan taksa hian insulin a siam chuak lawa he wang hianin type 1 diabetes ne de chuan insulin injection an lak ngai thi type 1 diabetes hi atang puin hemi kan taksa ve him to call immune system hemi kal swolena real boy insulin siam tu cell ati chet wa ne thina type 1 diabetes chu kumnau pangte te pon haum do bi kha tin type 1 diabetes hi in thla chong the ani a chuan type 2 diabetes hi sei leila type 2 diabetes a chuanin hemi kan taksa in real bo atangin insulin siam chuak nge type 1 a chuanin a siam chuak lowa hemi pancreas kan ti mai hemi real bo atang hianin insulin in siam chuak insulin masala insulin low in siam chuak kha taksa in chakna achan tir thei hawa chuan taksa in insulin amang tangkai thei lo tinani tin insulin chuan siam chuak renga mase taksa in amang tangkai thei hawa ka wang khanin blood sugar level alo sang thingani taksa in insulin na siam chuak thei lo wang tepo ani ve thei thoa type 2 diabetes hi kum upatlama om duwa in thla chon the ve tho a fia ni wangin kum naw panglama po om ve the tho boka type 2 diabetes hi ataw pu in mi kanun phung lifestyle physical lo le diklo wanga om the hi ni a chuan type 2 diabetes hi zun thung tam ber ni common zoki ani tin emizon thum thum trimi kan nun phung dik lo kan ol lutuk te hemi carbohydrates thalo chi kan e tamu tuk te thil thum kan e tamu tuk te hi ani me phoka carbohydrates ka ti po hianin chini a oma carbohydrates thachi le chachi carbohydrates thachi kan ti chuanin hemi a natural atanga kan mu thei thum tiang chi te hi ni ta tin whole grain kan tiang chi te entina pakhat chu carbohydrates tha kan huna chu ata hi ni a masala carbohydrates thalo kan huna chu maida hi ani le thunga ata le maida thung chang hi kalo choi to poka e wangyan kan eile in hi hian kan sel lo hi azira afil maya abeta kin hemi nanei ka chon thelo non communicable disease kan ti bi ka phei chonin poi mo maya hemi zum thum te tisen sang te hetiang hi laka kan him the na hianin ele in he poi mo maya tin nun phung hi sel ti kha kalo soi to poka kham te poka adu tan chon ayan le theyang